Mila. Dah. Amut lama. Amut lah. Hodak Inun ko lo. lama. Hodak ko lama. Amut eh. Foto na uthai dinai kole ho, sartum ho. Ini cuma ngabahin itu tak tahu. Oh, surat mat. Hello ho. Kita lang ini. Tak. PIL ke pilo labang ke nili PIL ki piang tung kuning hangware kolam bang kali sitame isia por bang ke karbiango arat doan kibi kici aklimang har sarpi sarfu hoy inglong atoka tiki do amuluk an keci song pen kelong jakong bang ke non jakong joy mandela son se mandelo lasi asam sarkar tum labang soa jakong mukha nang ci fudun bala so jakong mukha nang kecem dun po bangke chokche pusi nili PIL piramlo lapena PIL ke non ke hai pusi punang kok po he lasi non laso high court long pen keraya teng pulo angte karbiang long arlo badi mahasa arlo gitu labang so 95 amu pen kilong jakong ana bangke ko anma department kilong lage constitution long siluchok lo lasi laso department ahem fu bangke nono bangke karbiang autonomous council pen di mahasa autonomous council lo lasi la hinia autonomous council along gitu jesemet karbiang along alam bet pudamo pudong te asitina department bangta nono bangke directorate bangke to etpo agriculture pusta directorate dokokko veterinary pura directorate dokokko industry pusta directorate dokokko lason si subject hongkep laso kelong bangke nono bangke directorate bangke do etpo lasi directorate do lo pulong nampar era ke ason ahem fu masih karbiang autonomous council ngelo kot upi mai kleni karbiang autonomous council cholo kali nili bilta long lo hai council so ta bilta nang nili phanda bilta nang ap ko son ma lu ga tu belang lai lasi lamang solo nili peklang ko nili apor long delang si council long je tong tekte delo lasi laso je tong lo pulong te karbiang autonomous council si am phanda nili laso lam mukha son ma po mangi nilin de punayam nam bangke ne upo bat kini pura ching tipo lan cholo nono ale asam government bange manang chak derlo asam government bange nang chak derlo je ni tumke la karbiang autonomous council kan tipitang a subject ko an magedo la so subject longke nitunang chipurunde nituna odunde aprang tuna odunde ko kachobailam se ningil hai non bisaralam secondary education council karbiang subject sitame seba pensi metric পরীক্ষা গেছি HSLC পরীক্ষা মুখা ke seba tum sinom ta kondak bo nasalang tum nang chifunde puan ninge bang laga ke coba elam no lasi la isi example la so sa sitin department ota la so selang tum chifum lo lasi non alang tum pu bang ke la lo monon ki ke la dak pang nang chifunde lo dang nang chifunde lo state government mana putunan kokko high court so khona koil tum khan nang kok high court so nang khan tunoi puluge lapen jongsi karbiang autonomous council hin ben ta pangkri pulo karbiang autonomous council phanda punang kokko karbiang arat tum kachesong pen kelong aja kong jongsi panahok deji pulong te council phan pusita muge punang kokko state government phan kosom gi state government phan ki pucho rakam gailo council phan ta ki puye phan milige ninga kong pen lage kisik din la anuga prek kopane nang ke hoy ta ho na kumane nang ke toy ta ho kumane na pin khata ho pola mali nili jongjung pe na bangke nili jongjung ma tha manga helo je karbiang arat tum sarpi sarpu penana muni tum non pirthe belo mati ala so ka che song ho nang do duna muru penangan to abang ko pirthe long sa belo mane ke sar ben tilo mane ke so ben tilo mane ke hala so ka che song ho hilia mu chu ben si tilo ason dulu mati lasi lahaya apran ke dama mu ke dama haya karjong kan til atong phan mangke litum ke diploma puji la so karjong phan lang plot pen irit iklem ko bang chokre lasi la so alam mangke nili jongjung mangke un an mangke nili che song ko dong pini nili tum dak hiruni
0 point long ni tum dak ake hai fencing be ex em lo pen in charge cem Karbi Anglong Autonomous Council alang li phan karchu nili tumahin pen nili jasemet nili bangke Karbi hirjir amai phu nili lo pen nili lo ko da bangke alang li tuman same khiruni arap lo ba khiruni hoi pen si alang li tum dak alang li phan ning ching sam mate ning karong jasemet ning karong puthak si alang li phan kardom pajir dun lo lasi ni tum pohu pen si ni tum archu pon lo athe archu ponan ko alam thela pehlo 1995 1st April itu ASCC, KSA, KNCA, DSU, latum alang litum pen itu agreement central government, state government, lasu tripartite talks dulu, apen ke lasu hin pen ke aljak include so ke song pen, so ke long MOU, so agreement, so along pen, sita me non bang ke Karbi Anglong Autonomous Council lo, pen aprang Karbi Anglong District Council, Karbi Anglong District Council pusipusa laso det pen pi bangke Karbi Anglong Autonomous Council pusiplo KAAC lasi laso pen 30 department pamu alang li pen same chini ponlo 30 department tinlong pusame directorate ke office da Karbi Anglong long atu et nang po ahead athe bangke laso MOU sign det pen pi bangke accorded pen pi bangke la pen 30 department lo ko bangke 4 pillar dolo 4 pillar plote legislative power financial power lapen ke law and order lapen governor la 4 pillar bang dolo la solokot lapen anparata DC lapen SP phan ACR annual confidential report bang ke tok long la so MOU long ta do kok lo la se tame power bang theulo lapen ke aprang district council hut 17 power plus 30 pulote 47 powers dolo MOU sign that pen lapen aku 4 pillar so power bang same aku plus undelo pulotan te 47 pen aku 4 pulote 51 laso power long lo hola so lapen ke laso power ke long kunana pen sigiban lo pulote state list concurrent list lapen ke kosan ho state list, concurrent list, dan union list. La tinta a list long pensila dak laso bang pangrum lo. Lasi ningarong lo seta api OM official memorandum laso dolot dodet pen seta min non anta abangke non bangke api one by one isi pen isi state government long power chiru thulap. Laso chiru thulap joine pensi alang li bang ako PIL pidelo state government aphan lasi state government aphan PIL akes pidet pen non pinian alang lilong kachini du na peng plote hai de do alang lisi PIL akes bang hai tu delo mate state government Assam government bangke surrender delo lapen ladak nili kachini tu bangke ladak asapso a problem asapso do hoy bang la helo asap nangche chak dun lo pusipulo he je state government atum aprang gitu Karbi Anglong Autonomous Council tum pisia power ke doma la so MOU ke chetoga tengpen la so tengsi non bangke enjoy power enjoy long pu pusi nangsi chak dun lo pusi pulo hoi pisi tame arona teng pulo te lada Karbi Anglong Autonomous Council atum bang mane affidavit ada la so wardi ki pia pranga bangke la bang donangji affidavit la thu Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen taramne ake hai Tuleram Ronghang hoi lo bate Karbi Anglong Autonomous Council hoi pen la sobar diki pia prang bangke affidavit pidunai la so affidavit ki pidunan kok alam the bang la puhelo je ni tumalong je lason jitu besahap ipu bate kes ki pia hut la so bangke ni tum ahok lo la bang ni tum hodun lo ni tum bangke ni tum power restore lo mane power chiru erlo lake hok lo ba lake kali usame la so affidavit bange pidunangji sala so affidavit bangke non ka chinia teng pulote pidundi de la bang asapso apsus lo athe affidavit pidundi de lo pulotangte a problem bangke hola state missionary mate state government atum tongke alang litum phan Karbi Anglong Autonomous Council phan mane kapa pidunde chenamma power jitu pinang kokji state government tum Karbi Anglong Autonomous Council phan state
atum pinang kogi power pinang rekpo amala so bang ardi pa veji phantong ke la so Karbinglong Autonomous Council la hin pen fidipit pidundi det ma ko bangsi nili bangke dot do thukok lo lasi jarnon alangli haide lo lasi alangli phan choro lo kurwang thokar rompa jirlo la pen ke asitin section atum same itum Karbinglong arat atum bate ensil arat atum kangchir bate kenang sot autonomous state la so kache song along la so MU sukti ala bangke daga do koklo pot la so power chirui pen ka pachirui long le deja phansi alang li PIL ki tipen a case ta high to that do ubang lo si alang li phan churu re ne pen ilitum ka do ka bes tame churu ponangji pen alang li phan platform tin same intellectual pen sing lok along pu same alang li phan kar chu pon ame ha pon si ar chu ponai pu si nilihin pen same aku puthot Karbianglong arat ka do we atokanu ge do bang pu bang ki tum ha same nilihin pen chuning ri pon thu padikrim lo asi nilihin pen tamelam he bang padingo elo puthe jarnon non pen eprang an bang ke jitu power as per 6th schedule constitution so 6th schedule constitution ateng pen kachi enjoy lo ye phan alangli hin pen alangli ibu propen kachi padugo phot apot nilihin pen kurwang thua kardom be sahu phan same nilihin pen ta kardom pa jirthulo la pen nili kadogo be phan same Karbianglong rata tum phan same nilihin pen same kurwang thu kardom pa jirsi nilibang lamthe pansi pajut kolo kardom